Good evening, whakalawhala hea tu hane he tau taula tau wala tāla tutupu. Koe tau mana tu tupe he tau whala tu tangata whenonga e baiaba mai ki motu. Ha kua maua e tau hoko taki kua whainga ngā kua pikisia e tau tangata ke taha he tau whale tali whenonga he motu. Koe tau hoko taki kua maua kua mole e hongo frumalima e tangata whenonga e baiaba kua pehe kua maua he ngā hihi. Si whai alo tolu kua tupe ha kua takolunga whoke tau numela nei. Ka koe whalu manatu kua pehe, koe le kua ne tupu kua maua mai he taha he tō tangata whenonga e waewa ne hoko mai ke motu. Moi pisia whoki e whalu kua no whake he whale tali whenonga nei. Koe palela aini nei ne whakamori te kitake Board of Directors ha matawai, ko Graham Horsley, kua maua e tau hoko taki ke ngā ngāo nei ke he kamatanga he whahi tapu. Koe ngā ngāo ko kō, hi moi mamahi e manawa. Pehea ia nai koe i loa whoki ko pikisia lau lahi ngā ngāo hi nai mai lau ia e motu. Moi ngā hua o loa e kau tahamata wai mai whahi malolo sino ke kumi koe moa whewhe ngā ngāo nei ke he whale tali whenonga mai motu ke whahi tapu nei. Matutaki atu whoki ke he whahi whakapuloa ke he whahi malolo sino kai nā kai mai ke lau tōlu ke whakamori e taho kutaki ko moa. Pehe a Graham Horsley kua ngā hua o loa whoki alo tōlu moi komisina tokolunga ha New Zealand iniwe ke moa langmatai. E tau tangata New Zealand ka manako langmatai ke tau motu i whafo. Kua utake tuai e Masini Switchboard he whahi moa moi whakawhana whikau ke he whahi tapu nei. Moi pehe mai he whahi ngā hua e tahana ko loa anei ne kua lahi e mahuinga ke he tau tala tu whakaholo he motu ke he tau puhala o ta whano he tau whikau. Koe mahina ha te ceremony e tuku e taha switchboard 4 ki o tatai mo e tau whalalohianga he whainga hua. Tala hau he taki ki he langa hua operations ko fō tālangi. Koe mitaki he tau whakaholoanga fō nei ha kua nākai tuani ke taha e tangata ke nofo tūmau ke switchboard tunga he waha ia. Ke he lahi ki se au, ka eko ke whakaanga ngai ni he masin tuai, vilo mai e tau tangata ke he tau mai tua, vilo mai whainga hua, vilo mai tau maanga, taha mo he ofisa ngā hua ne nofu tu maua ia ki mua ki tari e tau telefoni ka vilo mai tangata. Si tuku mo ia he tangata ngā hua mo ia e whikau e tangata ia ke taha telefoni ne manako aputu ia ki ai. Ka koe whakaholoanga fōwe i tau telefoni fō, mai ake ke tari mai ni he taha ofisa ngā hua he taha poko. Ka e ka ono mai ai te nofu tangata ngā hua he switchboard 4, mai ke tari mo ia, si tuku mo e transfer mo e whikau he tangata hea mai ke taha telefoni. Pehe mai whoki e uru whakatonu e whainga hua ko tutuli heaka, mitaki whoki ha kua whakamau hefo he tau whakaholoanga computer tau hea osi mai ke mawhisi. E tau langmatai kia lau tōru kua matutaki ke he exchange. Taka e kolani ke whare ua listu ai, he mawhianga hala koe lalo he whaihea mahif ke wafo. Tau mga huia, si tahaki mamia ke whare whakahumeri, ke pokotua he whare whakahumeri. Tau tahaki muhe ki kaimisi, si tahifo mai moia ke matapatu ofisa telekom ha mina koni tuai e masin tuai ia. Mana teo tau telefoni tau kau pahe tau mga itua ne tau telefoni uli, ne whamahani e toka he tau kaina he tau tufono, maanga, po ke tau leo. Si longan kei ke whala maho ka vilo i pe loa ku, po ke loa ku, tu whanga pihia, he mana teo. Tola he mahuinga e switchboard tua ia ke mutu ne he tau tūtung pe history ka pihia e lea mahe whaka e hoko mai e tau koloa ke whakangahua pihia ki mua mawhisi e tau whikau ke tau maanga. Talahau he whahinga hua kua whai koloa penei whoki ke tau whahinga hua tunga e whalinga ngāo, whahi papiliki, moi hotala niue ke waha ia. Kua mai longa whoki, nā tōlu e masini penei ke whahi moa moi whakawhana whikau, he mga ne toko longa e tangata, gai taha ni ne toa he mga nei. Ki sia anga ia mahuinga moi toko longa i tō tangata ne kua
ngā hua mo whakaonga tau koloa tuai he whihai lewa, mo ki si e holo ki mua tau ngā hua mo tau waha. Koe a mamina ki anga ke toke e switchboard ki kai misi mo e whakatata, bo ke whakakisi-kisi, tau whai whakatoka anga ki tātu mo toka, ki he whale toka koloa mahuinga koe Niuean Museum, kai ke kua mau popo, ke tau mga hui mua. Koe tau whakahola he whonoanga tau tukitaki atu Polynesia ki o Kalana ki he ahu nei kua liwa lo tolu ona ke kauwhalataha anga he asiha ki anga tau atu motu takitaha. Hakua whe tata lahi e whala tau motu kua ona koe hingoa e tau langmatai ke whe utahaki ke whatatai atu foki ke taha ke polo ki tau motu kua tonga Samoa mo Fisi mo e whe foki ke matutaki atu a Niue ke whakaholoanga he tau wahalo atu ha Samoa mo Tonga, a koe taha mena foki anei ko ki sia mitaki ke lata mo motu. Ka koe lau lahi tau whakatutalanga kua manaki ke whakatutala ke tau mtakawi talhaua tau anga whakamotu. Moe ono ke he tuanga he tau tangata Polynesia. Hakua ama manaki ke matutaki atu tau mtakau he tau Maori Iwi o whisa he motu ko Hawaii moe mtakau Rapa Nui. Koe tahania tau mtakupa nei he tau tikitaki atu motu Polynesia kua lahi ono ki ai. A koe nā kai koe tau motu tutu toko taha nei koe tau matakau. Mua atu foki ke he tau Maori Iwi lahi no mea lau tolu, si lai foki tau tupi halau tolu, koe e whewhi e tuanga ke mai ke lau tolu ke kauwhalataha mo tau motu tutu toko taha. Pese ia kua lahi e tau manatu kua mole ke kauwhalataha osi e tau tangata Polynesia ki he mtakau Pacific Leaders Group. Koe e whonoanga he aho nei, ono whakamakuta atu foki ke hiki ki anga he matangi, mo i tau lang matai ki ai. Koe whala tau mtakupu ka whakatutala mo i talia ki ai, he tau takitaki tō tuku atu ki he whonoanga he tau takitaki osia atu Pasifika ki Majuro i Marshall Islands, e aha kamate ao tolu, ki ao ono he mahina ha Sepetema. Koe pungi ne awhi ko tau se e tā whakaoloanga mtakau aonga whamahani ha tama whineoni ki uina atu ke ha aonga whamahani motu i alofi ke hoka atu ki halo tolu a tau whakaoloanga. Ko ki sia e whia e tau whanau mo halo tolu tau mamatua ke hoko atu mo i kau whalataha. He tau whakaoloanga ko whamahani ki ai e tau aho lotu. Koe mga aho nei, koe e whae mtakau play center ke tau maanga i tua mo i mailonga e uka. He lali ke kumi tau koloa me tau tangata ke langmatai ke tau whakaoloanga mahuinga nei. Hoko atu mo e whakatutala mo e tahe tau tangata langmatai he mtakau hangau ke halo tolu a whakaoloanga. Kawalate mo Tama Whiniani Play Center, it's a non-profit organisation. Tali mai ke o mai ni e tau mamatua me tau whanau. Lafi tupi ka eke ko whia lafi tupi si lahi tau mga it's just a gold coin donation. Si mea ki whakamatoru ke mō mai tau langmatai mai he tau whanga business ke kehi. Mo e tau tangata ni he maang me whalu mamatua ni mea ke whaki mai e tau tui he tau whanau ni kua e whia loto le tolu ka puka aiti whakaong ke loto kaina. Koe mtakau nei koe mtakau I whawhai whakatuwhano nā kai lei maha ki tau tupe. Mai tū whakalai ki he loto whakamokoi he tau tangata, mai tau mamatua he tau whanau ki maanga ke fua ki tau kilometer mga aho. Lahi maha ke mapingahua ne he mautoru ke langmatai mai he tau tangata ke he tau tangata maanga mo e whalua matakau fuki. Koe mga aho nei ki haonga mautoru ko mea ke mautoru ke whakau atu fuki ki a cross power niwe ke mautoru ko sali paia ke ako mea ke ia ke whaki mai whalua koloa ke pireta whanau. Mo e tau atu aho, whalahi mautoru ke whaki mai he ECE. Ka kai mga aho nei ko longa whaki tau matua ko whaki mai. Mo e matua ko ako he maanga. Whai koloa whakaia ko mea ke whaki mai. Ko tau lahi na mautoru ka haa ke tau longa matai mai ni he tau tangata maanga ke nakai ni ke tau mena ke whakawhiawhia ki tau whanau ka pia whuki tau si mo tau se poko ke tumau ke vali mo whakmea. Mo teki maanga whuki ni ne lahi whuki lang matai ki anga mautoru. Kai anonot na mautoru ki tau hoi mua ke mau e anga mautoru ke tumau peseni ke ua po ke tahe tama. Kai hawhai anga whuki mautoru ke mea ke lang matai tau whalu matu whini ne ko whialata mautoru ki tamai tau whanau. A tai nai ke o mai ke na kai kai whakahaloanga uka. Ka whakahaloanga muka ke mea ke o mai tau tama ke lafi mo e whia ulo me lolonga to lolong mo whakamahani. Kai ke mia ke hoka le tolu ko atu ki he aonga lahi.
si mahani me to whanau mea ki whaolanga ia. Koe tau whakahaolanga ha tama whenua ni ha Kupu Play Centre, kua whakahoko he tau aholotu ke he tau whahi tauputa ki taha, ka mate matahola hewe mga pipongi ke he matahola hongfuru maua he tupou la. Koe aho e ni awhi kua whakahoko e tau whitoko whamatalanga whakaniwe ke lata mo e tau whanau lalahi a ontako lunga. Ke sia ke he tau malolo he tau whanau e makaukau halau tolu ke tuatala I mua he tau tangata hangau ke tau matakupa mahuinga ne ono ke he tau anga motu pia mo e tau taonga he motu. Tolahi e mahuinga mo he hokule tau manmana tuanga ko whakakisi tau whanau ko maiki ke tau isi tau kumikumianga ke whakalaulahi tau mamanga ke tau matau ulu tala. Ko e ono anga whoki he tau iki whakawhiri ke tau puhala me tau kupu ne kua whakaonga ke whakahoko atu e manatu ke tau whamatalanga. Ko lo tolu ne kua kautu ke whewaiheanga he tau waheanga ngo fulu tuko ua laua ne kua uka ke moe tu ua mo e tolu ko e tama awhine ko Grisalia Laufoli mo e hana mataulu tala ko e penina mo e tama fuata ko tāweli pāwihi ke tuki ofa hau a mui tupuhake. Ka koe whamatalanga kua mua atu he mitaki he atu tau ia kautu e awhine ko Audrey Ruthie Parker ngāo ke he koe maseloto au ki a koe ma niwe. Koe weheanga he wahenga hongfuru mataha kua lahi e uka whoki ke whiwhili ki ai. Ne tūtolu a monu hepa tutala ia ke he koe hengi tu ua e whāta ko Jekonaya o ke sene, koe munuina, koe ha ne mahuinga ai. Ko ia ne mahomo atu e whamatalanga whinautu ke Ashley Pihingia whamatapatu ke he mauhoana mo e mautane he waha I tuai. Ko e fufuta whakahiku wahenga hongofuru maua, molea toko hongofulu lau tolu ni ko whetoko ki ai. Ko e tuanga ua me tolu ko uka tau whanau tāne ko Atrin tātui mo hana whamatalanga hangau ko e tau whakamailonga mo autala wau tupui liu. Ko e whakalofe matua ko naka I whai ki tata I whoki. Ko ia ne kua kautu, whinatu ke Anzi mo ngā walu, tūtokanga ke anga motu niwe. Ko whakaosi mo e amamna ki anga tō whakatu mau e tau whanau ke whakamahuinga e wangahau niwe. Ke whakahikua ke tau wala tala tutupu ke awhi nei, koe hau whai umu kua mole ne whahoko ai e pili laka pi hongofuru malima ki Paliasi. Ne whepā ai e mtakauha lufi mako mo tuapa, le whali ai e Charles Ioane e pili nei mo laumatai, a Dalton Tangilangi, mo hake motu lau foli ke tau whahe. Tola he tokolonga e tau tangata ne tau uia tu ke mtakauha lufi mako ke whakamalolo. Koe ka matanga he tau whiua nei la he malolo he mtakauha lufi mako ke pili ke he whahe a tuapa. Moi ki sia, halau tola malolo me tau makaka. Koe hawha ke ua ake ne malolo la he mtakauha tuapa he pili kai uka la he alau tolu ke mua taha ola he malolo he mtakauha lufi mako he papale atu. Kai ofo la he mtakauha tuapa he mongo ne selia I a lufi mako taha penalty si lau e polo he a kau whakalawa. Si tō mai ki loto he male mai hapo he tama lufi si hu he wā loto he tau pou. Nā kai whai taha he mtakauha tuapa ne papale atu, hako manauta lau tolu to hapo he taha lau tolu e polo kai nā kai pia. Taha whoke hu whakahiku a lufi mako, tāta atu ke whakausianga pili mai he selia tuapa, ne lau he tāta ngāta pili si hapo he tama lufi mako mai hu ke he whahi hea mai male. Nā kai lata ke hola mamau pihia tau ola a lufi mako ka kisia, pihia ni e tau pili he tau ngā whakahiku ia. Koe tau ola he whakausi pili ne mua lufi mako uafuru mawale ola ke walu ni e ola ha tuapa. Koe aho whaiumu nei kua mnaki ke pili a lufi mako mo ha kupu, koe pili whakahiku whokia nei ke lata mo e tau pili laka pi hongfuru malima. Hana hato tola tau wala tala tutupu, ke lata ia me awhi nei, tuku atu whoki e tau manatu whakalafa ke he mga whau I kele he mga kota mkatonga, hako e tau lota momoko ke whahita punei.